I'll go. Amen. Yo. Amen. Amen. Gamesu. Gamas. Yo. Akpe yo. Gamesu lo gamesu. Miva miasron everywhere. Miva miasron na miape like for the love of our language, love of our own look at Nupopo, right? Or what? You know. I wanted to say tribe, but maybe I shouldn't say tribe. But it is a tribe, right? Yeah. It is. So miva miasron everywhere. Akpe no selao plan no kolao nyeda akpe na miva mi tede mi anchi egba again once again and mi ape no fialaga chogana da selasi elafia da me je shiwe aga ka do he ame ye adeo you know bakpe mi anchi ta me de kuku ata introduce dokuya. Yo. Akpe. Nkonyenye Cynthia Selassie Mallet. Melenufiale University of Education, Winneba. Ebe department. Ebe gbefiala menye le ebe department. Metro ho. Hema okwe hiagbo. Ta. Nice weather. Hoa. Yeah. Nice weather la for my. Maybe if you're on the right plateau. Yeah. So akpe kaka. Yo, akpe na mi. Egba da vero mele ni adome ogaka. Ebe magbo na mi sha mebe fian indi leko ekanya. Indi fian indo So we are all here today to have some fun, to learn, and just try to preserve our culture. So Medekuku, without much further ado, unless Doc Medekunanele Ashiwanagla, otherwise, Madam can start her. Miracle au ikata koma ta ofialaga wezo ta yo akpe. Yo. Okay. Akpe na mi. Yawe le dowo. Yawe le pekpere miawo be miado egbe ade ngo. Akpe kaka. Egba hafi mi aje nusosro, hafi mi agede nusosro ma. Mejibe mi asron hakwi ade ko. Hafi mi agede nusosro ame. Mi le klalo a. Yo. Akpe. Kwenyebe. Agbale sosronyo mi vane miasre. Agbale sosronyo mi vane miasre. Avazu na de na miade duko. Avazu na de na miade duko. Kwedeko. Beku misia. Everything to now one Mi akpeda be mi atangina. Agbale sosronyo mi vane mi asre. Agbale sosronyo mi vane mi asre. Agbale sosronyo mi vane mi asre. Okay, Avazu na de. Mekumiaji. Avazu na de. Na miade duko. Na miade duko. Okay. Agbale sosronyo. Mi vane mi asre. Avazu na de. Na miade duko. Ta. Agbal maji gban ko miabete nemi ji afi mi agede nu sosrame.
Agbale sosonyo mi vane ne miasre. Agbale sosonyo mi vane miasre. Avazu nade na miade duko. Avazu nade na miade duko. Milefima. Mielilo. Mieli. Bikata mi atanjizire ka abi mi ajegome. Agbale sosonyo mi ajegome. Go. Agbale strong. Me vane miasre. Agbala sosonyo me vane miasre. Avazu nade nemiade duko. Avazu nade namiade duko. Akpe. Tanemile susosonu ga mi agaji. Homework last year, though. Next week, Rebecca, did you get one? I have a homework. Okay. Yo, Anyonto, I like it. I love it. Okay. Yo. Akpe. Kaka. Kemi agede. Oh, Kaka. Another song Adele, Bedeku. No one na Vaiji. Maybe I can make old man who has Tuleshi, he loves guns, he loves birds. Oh! Heavy no esi. Heavy loto, heavy boy. Agleto gbiade no anyi gbadegbe. Menye yawa. Enkonye Enko Belekwi. Enotu dam heavy ogbesi agbe. Heavy vovo no esi. Heavy daddy. Okay, next boy, heavy J. Heavy boy, heavy J. Heavy vovo no esi. Aha. Emma, Yekwema. That's the song I want to remember. But I think when I sing it, it won't. You speak it. You sing it in the dialect that you use. I sing it in the Anglo dialect. Okay. Yeah. So you found it. Okay, next week. Me no ha strong vida kono. Nu so strong me dem kwa. No strong me de kuku. Yeah. Enyona. Okay. Akpe. Yo. Akpe. Dog. Yo. You feel like okay. Yeah, man. Yo. Kemi agede egbepe akpe. Nu so strong me. Nto a mi jenane gome. Ude gbedodo aloge yi toxe aɖewo ƒe gbedodo kple gbelɔlɔnu eye le nusɔsrɔ̃ me la mi le ŋku ɖe gbe yiwo ke miado nenye be ame aɖe dzi vi le vidzi yea mi to egbe yiwo ke miado me mi gblɔ be woe do le me alo miaƒe nusẽwo alo woe wɔ amedzidɔ ɖeka ɖe dzi be nye sukuviwoa woɖo ŋku numawo katã dzi eye mi gayi dzi le ŋku ɖe nya yiwo ke miagblɔ nenye be mi kpɔ ame ɖe wodze dɔ ele dɔ le ba dzi le dɔ le ɣia nya yiwo ke miagblɔ ne akɔ fa akɔ nea mi le ŋku ɖe woawo hã ŋu mi gayi dzi le ŋku ɖe kunuwɔyi gbedoname yiwo ke yina dzi le kunuwɔyia miekpɔe be ne ame ɖe bu eƒe ame vevia ɖa miata do gbe ne be eya ese nya vɔ
alo eya ekpe alo ado babane alo miawe wɔdɔ vlo wo katã wonye gbedoname le kunu wɔyi. Egbe la miayi edzi akpɔe ɖa be le azãɖuɣiwoa leke miado gbe na amewo le azãɖuɣiwo. Ta nɔnɔmetata ɖe le fi ma akpɔe be wole azã ɖum ta ame aɖe yi efia la gbɔ bɔbɔ mi gblɔe be ne be ado gba matsi atete matɔ ado gbɔ dze be na bɔbɔ ta eyae ma mi le kpɔkpɔm le afi ma akpɔe be amea ebɔbɔ hafi le gbe do na tɔgbi ta mina mi ge ɖe gbedonameawo me mi kpɔe ɖa be nu kawoe miagblɔ nenye be mi le azãwo ɖum. Gbã ne ame ɖe le azã ɖu no nye ame le azã ɖu o wo ŋutɔ le ɖu o mi katã le azã ɖu oa mi dona gbe be azãe loo keleke woaɖo azãe se azãe loo azãe se. Ke ame ɖewo hã wogayina dzi gado vivi ɖe ŋu azã le kɔŋgbe ewa 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 wose kpɔa gbeɖe ku se kpɔa Mereku Togotɔe ma nufiala gã. eyawoe gblɔ nɛ be azã le kɔŋgbea. Ko mabia nyemenya o ta egba nye woƒe Togotɔwo ƒe nka Independence Day leke wogblɔ na Independence Day ɖokuisi nɔnɔ nkeke ta Togotɔwo ƒe ta miado gbe na Togotɔwo be azã loo na wo loo azã loo menya be wole eŋu ɖom ɖa be azã se ta le azã ɖe sia ɖe ɖuɖu ma mi gblɔna be azã loo. Ke no nye be Christmas ɖu yia mi gblɔna be blunya na mi loo blunya na mi loo. Ke ame ɖewo ɖona ŋu be ne gava tu mi alo ne yi wòagava tu mi alo ame ɖewo hã wogagblɔna be blunya na miawo hã blunya na miawo hã ta blunya na mi loo eyae mi dona le Kristo dzidzi ƒe azã ɖugbe he yi ke mi ɖuna le ɣleti ŋkeke wi le eve ma ɣleti ŋkeke wi etɔ̃lia mea ƒe ŋkeke 25 dzia he mi ɖuna Kristo dzidzi zã ye mi gblɔna be blunya na mi loo. Ke ame bubu hã ta gblɔ be blunya na wo hã alo ne gava tu mi. Ke no nye ƒe yeye New Year yi ke mi ɖuna le ɣleti gbãtɔ ƒe ŋkeke gbãtɔ enye dzove ƒe ŋkeke gbãtɔa ne kpɔ nɔvia ado gbe nɛ ƒe yeye na mi loo ƒe yeye na mi loo. Ke woawo hã woagagblɔ be ne gava tu mi ke le gbetɔa miagata kpɔ medi fia ƒe dzɔgbenyui na mi medi fia ƒe dzɔgbenyui na mi. I wish you a happy new year. Ke ne kpɔ nɔvia medi fia ƒe dzɔgbenyui na wo ke nɔvia agblɔ na wo be medi na wo hã alo na wo hã ko evɔ efia be wo hã edi efia ƒe dzɔgbenyui na wo. Ta gbedoname yawoa mi kpɔ le azãɖuɣiwo vevetɔ azã loo ta ne mi do go le Colorado le míaƒe takpekpea ma ne mi do go mía nɔnɔwoa azãe loo do ge mi le na mía nɔnɔwo le Colorado ne mi do go ta ne nɔ mía nu ne tsi tame na mi ne mi do go eya do ge mía le yo ke miayi ɖe edzi yo ke le nuɖuɣi ɖe leke miado gbe ne be mi le nu ɖum alo ame ɖe le nu ɖum
nuka agblɔ na mia ne be va dogoe wòle nuɖu alo nuka wòa tutu gbɔgblɔ akɔ kpe amea wòava nuɖukplɔa ŋu ava de asi agba me kpli wò. Mina mi ge ɖe me mikpɔ eya hã ɖa. Ne mele nuɖu hafi ame aɖe va, magblɔ na ma be ekli afɔ nyui alo le gbetagbe bubu ma mi be ekle afɔ nyui alo ekli afɔ nyui. Wo katã nya ɖeka ko gblɔm wole. Meka ɖe edzi be le aŋlɔtɔwo dome woagblɔ be ekli afɔ nyui, gake le mía eve dometɔwo dome míagblɔ be ekle afɔ nyui. Wo katã ɖeko wole wo kpem, you are invited. Ɖeko wole wo kpem be nava tasi agba me kple yewo. Ke afi ɖewoa leke míaɖo be nyasi le eme alo asinye le eme. So like I'm with you. Ile nua ɖu kple yi or eya koe nye thanks akpe. Ekle afɔ nyui, nyasi le eme alo asinye le eme. Then le go bubu me hã mi gagblɔna be enya zɔzɔ. Eya hã ɖeko wole wo kpem. Literally míagblɔ be you know how to walk. Efia be time ama ɖe ezɔ ɖe game dzi eyi ke wòle nuɖuma eva dogoe ta enya zɔzɔ. Ke amea gblɔ be yo. Le go bubu hã ma míagblɔ be etsom ɖo. Eya hã ɖeko wole wo kpe gakea míagblɔ be etsom ɖoa you have met me. Ta edogom le afi ɖe mele nane wɔm hafi edogom ta eya hã ɖeko wole wo kpem enye ma. Eye woaɖom be nyasi le eme. Go bubu ma va mi ɖunu abe eya koe mi gblɔna wu le wo katã me. Va mi ɖunu. Ke woayi dzi agblɔ be aɖom be yo netsɔ. Va mi ɖu nu. Yo netsɔ. Bubuwo nye va miawoe. Mia ŋutɔ minya be nuɖuɖua nane wɔm wòle le efi ma ta o. Va mi woe. Eya hã yo netsɔ ko woagblɔ. Nya yiwo katã gblɔm mele fifi la ya, ame yi ke le nua ɖuma eyae le gblɔm na ame yi ke va aƒea me. Va mi ɖu nu, va miawoe, etsom ɖo kple egblɔ míaƒe nyanyui alo egblɔ nye nyanyui alo egblɔ nyanye nyui. Wo katã yo netsɔ ƒe ŋuɖoɖoe. Ta le nuɖu yiwoa, nuɖula na miege ɖe aƒea me agblɔ be ekli afɔ nyui alo ekle afɔ nyui. Enya zɔzɔ, etsom ɖo, va mi ɖu nu, va miawoe, egblɔ míaƒe nyanyui. Wo katã wonye nya yiwo ke mi gblɔna be miakɔ akpe amea wòava ada asi agba me kpli mi. Le go bubuwo me hã, ame yi ke ge ɖe aƒea me alo ame yi ke ge ɖe amea dzia, egblɔna nya ɖewo gbã. Etutua nya ɖewo gbɔgblɔ hafi nuɖula akpe sɔŋ wòage ɖe egbɔ. Ta míakpɔ nya yiwo ke ame ma hã gblɔna ɖa. Amedzrola gbã ata gblɔ be kpɔ asi loo. Meaning be míata gblɔ ko be enjoy your meal. Míatɔ minya be asi mi kɔ ɖuna nui ta kpɔ asi. Ta enjoy your meal mega yi nua ɖuƒe ko nava ɖu asi o. Ta na le ŋku ɖe asi na kpɔ asi enyuie. Maybe le vivi na wo tso ma ava kɔ asi ɖe nu ma gbe lã yi tsɔ de nu me kpo. Bite your own fingers. That's funny. That's a funny one. Ta kpɔ asi lo ke ame yi ke le nua ɖua agblɔ be yo va mi ɖu nu alo te ɖe ŋu nye. Bana mi.
Yeah, I see. Yeah. If my American modern to a pay and you are invited, alova me dunu. Afi ame etolia ame velia agaglobe yo nature. Yo nature. Nature. No, nebe amia osogba. Mikpo asilo no nya medeka. Po asilo no sogba. Mikpo miglobe mia efiabe osogbo. Owu deka. Mikpo asilo talegoya me nono metata yi mikpo fifila ya. Mma globe kpo asilo. Mia globe mikpo asilo. Kake ewa nkube nono metata ya menya si okole no dri alta. Kwasia manyo mi aglole fia ala bena menya si okole. Isn't it a shame? Le tefe bubu ha mi se na be asila kame. Ke nudula globe kediva do ha do kole gbogbo ile play ikpo be pasi le busy le nane wom le tefe bubu ha mi ga se na be asila kome le ebedome oma mi se na be asila kome afi bubu asila kame kediva va you are invited to ke amea aglobe yo nature tale nudu yiwa yado yi nenye be va ameikele noduma eyai atutu enya agbogblo eyai aglonya degba akpewo be na vadunwa kakele go bubu me ha ameike gede ameajia eyai eglona nya dogba wawenye yawo aglonya agba afi ame aglo akpebe vamidunu nyakawe oglona kpo asile akame wawenye na yoke oglona le nudu miayi eji lenu yoke misrocho consider ime vana egbea mia pedabe mia domiado tuepo dana mi miado ki okpo be nyakawe mianu le yi ya ome tagbanto nenye be edogo amole nudumde nyaka agblo alo nenye okay no nyebe wele nu adum amedeva nu ka agblo akokpe ama beneva dasi agba me play. I'm going to say it in a very funny way. Vamidunu. Kenenye be amede wanane yike ojebe nemi kwa botane nemi kafu ibo ejagbagba ewonane that is congratulating someone de nuka mi agblo nebe jivilo edole dohomelo alo ewonane komijibe mi glone bo ejagba nuka mi leke mi agble bikwe consider iva imebe atanglobe we doleme alo we wodo nyama we seun bikpo kata le consider iva ime ta mia ayide nusosraji eya dokumejibe mi we pu ideku afi miaga agedeme miaga trova etonle agbota neno miape nkujibe mi gbo dodo kpo vide ogele etonle ahun akpe kene le nsosoji ma mi ale nkude gbedodo kple gbelolo megbela nyabubu ogali yoke mizana chodie kadodo nyi sile mia domefiana amo le heya okata ma onye nya tohewo mi glona eji nenyebe amole na no tami akpeda be nyakawe gali hemenye gbedodo kaka onye nya omi glona na amo kodie
kadodo relationship rito ike lenye gbikla ma odoma kode na fia nya iji akpọ ụda nuka e nono metata de fiami nuka le jojole nono metata me Amadele. Oh, sorry. Iji Danami. Oh, look, I want to have a mag Amade Mozum. Hello? Amadele Mozum. Yeah. You know, traveling. Somebody's about to travel. Somebody's traveling. Tu Amadele Mozum. Kenu kaule omna ameyo kevado dape. Elle Miaga Dogo Womno. Miaga Dogo. Ana mi le temte na me ele baba e wom. I was going to say baba. Ele baba e wom yantepe. Ele amiao clam. Ele amiao clam be ile mozom. Tanyakawe waza neme wasi aude. Nyakawe waza le nupome. Akokla amedebe ile mozom. Ninamigedeme. Nemikweda. Nemi ele jojo le amade gbo hena mozozo ade wola. Miekla amia. Yado ya. Mozola la akla miebe mei mava. Le godoma fi ike tututu amia le yima oyo na edeme mei gen mava. Mei ablochi mava. Mei ejumako mava. Ta eya mozozo ele jojo la magbo. Ne ule jojo mnene ma ke mei mava lo. Mei moji mava. Alo mei gboji mava. Nyaton ya wa. Otanglone. Akokla mede nenye be ole mozo. Kakla ole vovovo. Mozo to eli. Hafi maybe ejo yina fideko. Atrogbo puide kwa. Ayava. Eya hani. Ta mozo to umile nkule dagba. Afi akpo eyike o. Ele jojo la me agbo puideko. Ala achon alo a wanane kufako. Aga trogbo. Tale mozo zo a mei mava. Mei moji mava. Mei gboji mava. Keleke wadon yo na gbokaba. Yo na gbokaba. Tana miebe mei mavalo ka adonbe yo na gbokaba. Alo yo mojineko. Yo mojineko. Ta mojineko na lado dedide afokudeke ma no emo mojineko now na lado dedide so yo mojineko. Yo mojineko. Le godo me ha mi grabe yo bojineku. Yo bojineku. Alo yo nazonyue mei mava. Mei moji mava. Yo nazonyue. Yo alo yo hedenyue. Okata atando kata unene ma mi kpo ndodo abewa me aton. Tanenye be ojonene ma klabe yeyi. Moji yava. Yo na gbokaba. Yo mojineko. Yo bojineku. Yo nazonyue. Edeku babiade lefia. Babiade lia. Okay. Okay. Babiade la sinya. Never. Okay. Head just like that, or is it mostly in death to somebody? Benye ku okata kakala penya kwe
eku ha kakla pe nyakwe le nyateƒe ma efi wotsɔ hedenyua le nebe amede le kaklam wo le kakla efi wotsɔe le hafi va le dodo le eku me menye ku dede ko ƒe enyae o nebe anytime mi le company part atangble be o hedenyui gake mi va ze le ku me kakaka eva bu le ke mi ze ne be mi le ne be mi le jojo la me de gba eva bu eƒe zaza eva bu le fi ma fifi mi va attach to eku gake amenye ku efi ya ko ojocho hafi mi va ko edo de eku gbo so ya tangle esiai akpe yo kemi ayi de eji kimi nenye be ele jojo la ma gbo gake menye mo zozo yo nenye be mi wu he ya nua mia ahojujo vie ta mia no jaja do na break jujo hoho ta mia alenku de he ya un nemi le kakla kake menye be mo zozo ala no afide ko la nya bubu oli mi glona nebe mi le jojom le mia no ogbo le nkekeme toli hafi zame to hali tamina mi le nkude nkekeme to mi kweda begbo be ne mi jo nkeke to mevoa mi atovie hafi agava ide nu soshonji yo amegbanto aglobe akla no via be mejo alo meyi mava alo miadogo meyi apeme mava ta yado ya fi ke yimela ele yoge meyi apeme mava meyi fita kaklama godomi gale godogbe mela be mozozo ike maybe amiala no fimi nke katon leti deka leti eve epedeka hafi atrogbo heya o yi filele yava maplenu mava meyi fia mava ta meyi mava meyi apeme mava miadogo alo yemejo hadel efia be aga trova kokoko mejo hadel ta doko ichovie yaga trova yemejo hadel o alo yemegbele odi o megbonalo yemegbele odi o ta ano nyanya mena ameike gbo le jojo le gbe egale chotrova ge mejo kata ta yemegbele odi o ta aga trova ko ta amaha ano mokpo nebe atrova alo matrovie mava just like taking a stroll matrovie mava alo matrafo anyi vie mava okata maifilele ko magbo ta heya wa wenye nu yo ke migblona nenye be mi le jojo la medegbo poede ko aga trogbo menye be adidi o ya va onane ko ne ya va meyi mava mejo mi adogo emejo hado pleto wa wenye nu yo ke mi glona nenye be mi le jojo le ame adegbo me gbabia de le he ya ha won Apa comment ameda apa no problem. Oh doko congratulate him kola yo akpekaka akpena nkpola oha wawele doji wawele nusro ta nenye be migboa mejibe ma agaji hade kana nusro la nenye be mi break agbo ta ne mi trogbo ha wase ehala akpe yo dog elegbo yo akpe no fiala gava na fie mi ami abala mi eglana mie be mia anglo nwa dadi ala bena mia kwoda ken fiala ga akpoga be ya adobia bia ngu alo ale ta ne amade masana na gomo
Amananya. So if someone does not understand something and needs translation or further explanation, please put it into the comments so that the lecturer can talk about it. So those who speak French, nous fions part de la façon d'informer quelqu'un que l'on voyage. So that's all I could speak. Et ta miebona pi ta yo akpe mikpo Siena convention yagbona da ikpo ife ngira ejinogele Colorado abe ale nufialaga ble vaye na yope amato ele Colorado e ta mikpo ife boblododo alo the ad for it yo ta mi atrobo pi akpe Ago. Have you heard that Siena 2024 Denver has moved to a new hotel? Yes, this year's Siena convention have moved to the Embassy Suite by Hilton Loveland Conference Center, located at 4705 Clydesdale Parkway, Loveland, Colorado 80538. However, due to the high demand, we just signed a new deal for an overflow hotel at the Spring Hills, located at Loveland, Colorado 2. Denver is also determined to make this year's convention the best yet to come. So guess what? All rooms are going to be sealed for anyone who registers and books a room. The best of all, the suites are the same as $145 rates per night. The Embassy Suite is now officially sold out. So please hurry to book your room at the Spring Hills, which is at this moment have the limited single, king and double queen beds available. All suite hotel, the both hotels are all suite hotel, just for your comfort and enjoyment for the first time ever in the history of Siena. Each suite will have refrigerator, microwave and sink area, comfortable and sizable living area, pretty much a self-contained apartment. Free breakfast included with your registration. Let me tell you, this free breakfast is made to order. Local dishes will still be served at the Embassy Suite hotel premises. Airport to hotel pickups every 30 minutes. The hotel manages special free limited drinks and snacks every evening at the Embassy Suite Hotel. Wow, do I need to say more? This year's Siena convention to be hosted by the Airway Association of Colorado, Denver from August 29th to September 2nd, 2024 is going to be historical and unbelievable, unforgettable convention you don't want to miss. The convention packages remain the same. Convention registration ranges from $214 from 18 years and above, and also $135 from 10 years to 17 years. Also $90 from 5 years to 9 years. And the good news is it's free for all 4 years and below. Affordable hotel rates of $145 a night for a suite, no regular rooms at this hotel. All hotel reservations at the Crown Hotel have been automatically cancelled. Just hold your breath, that's not all. More exciting details of what 2024 Siena Convention in Denver, Colorado, August 29th to September 2nd, it's yet to come to enjoy the best ever convention. Please go to Airway Association of Colorado.org or SienaOnline.org to register today. Contact Cornelius Akume on +1 303 332 9788 or Francis on +1 303 875 9255 or Divine Kluche on +1 720 629 5812. Register today and book your hotel room and come, let's socialize, network, make new friends and visit the old ones and raise funds to rebuild the Eweland. Denver 2024, the best ever Siena convention yet to come.
Ago. Have you heard that Sienna 2024 Denver has moved to a new hotel? Yes, this. Yo, akpe na mi. Mi trogbo. Mi klami ba mi bona na mi akpo Colorado to fe lon yigba convention. Alo takpe iko ga la pe am mi akwera mi onto mi kwe ba vegan to ta na mi fle mi apa agban le view alo mi nglo nko adeka e mere kuku mi avanglo nko alabane mi adogo la fuma mauta yo akpe ke no fialaga mereku elegbo Yo, akpe. Yawe da for me vie. Mi pebe le eno pe no wa. Ma de afo me vie mava. Ta mi va da for me vie gbo. Yawe de. yo akpe oche we de Oh, dog. I thank Globe wo ha we de. yo Which okay. So I can also say Wuhan. Wuhan, yeah. Wuhan instead of Wuche, I can say Wuhan. Wuche in this case is dialectal. Ever do metal. He said that, yeah, I know. That's what I know. Yeah, I know that. That's what you won't believe I can write all this down in perfect English, but I can't speak it. So I knew that's what he was saying, but I have to make sure that your line is correct. You know, if it's not correct, then I have to end it. Yeah, good. Ta. Then you be. Me boji de. Elle gbogbo na mi be. Let me do vivie nu sosro. Ta eyile. Nu fiala nye ta nye madove vie nu sosro na meseka wodigbe nko machonye pe akudu nu fiala nye madove vie nu sosro na meseka wodigbe nko machonye pe akudu nyaka gbole na mi sukunsola ele gbogbo na nufiala be ya do veve nusoson ya globe ebe ya persevere in learning ta anytime is bele onya digbe onya rin kwa he or she will pick slate. Those days slate misana ko ina sukumenya gbalon. So ya cho ye pepe and slate and Dara mi edo kuja. Ebe ya cho ye pepe. Nice. Anytime na onya se ega kwa ya siju. Ta na minya se na ganyinya Bella. Ega. Kwa amesi amene no. Ebe no nye phone yo no nye kapumo yo no nye computer yo na no eji na mi va na mi sro ebegbe akpe na mi yo ke mi dogbe ahoho bayi keleke mi alon yi na nye be odogbe na mi be ebegbe bejo me mava mi adogo me ya pe me pleto wa leke mi alon yo na vakaba yo na dape menyu nenye be amabe yi na dape ma ya globe yo na de apeme nyu so get home safely yo na de apeme nyu yes nyu alo yo na de nyu okata okumile gbogbobe le do apeme nyu alo na ebe amiebe ye ya va ke efima agbo na ebe yo na va kaba ne trogbo kaba ka ke no be yi na da afema yo na de apeme nwi
Kenenye be mi like kakla les amen maga dogo at least for exam pete ma dogo enwake hafi mi aga dogo de leke mi anya ka o mi agbo na mi anono hafi akla le mi anu ugbo ebe mi le kakla mi na de anyimlope amegbanto a atangbo na no bia be ma une for me alo zanenyo zan naite ezala nenyo zanenyo neke miakpe neke miakpe alo todonenyo alo zanenyo okay mi gbro zanenyo hoho todonenyo uneke miakpe kple okata onye gbeyo ke miado nenye be mi le kakla le zame mi na da anyi mlope maga kpo miano kaka enwu akewa wawenye nu yo ke mi agbro abaji nefa alo abame nefa amedo gbro na ba abaji nefa alo abame nefa amedo oga gbro na be aba ne deglin n'ebe ọ gbọrọ aba ne deglin afia odibo na mmalai na dide menye enye aba ne deglin pe enya otaza medo hado dodonenyo neke miakpe zanenyo ma une fomia okata onye nu yo kemi glona nenyebe mi na anyi mrope ta mi atanglo n'ebe mi le kakla fifi la aw ela be niawa mi atan doza nenyo na mi la be na mi kpale fia mi na anyi mrope mega ina na neke okota ya tan doza nenyo na mi alo todo nenyo ma une for mi nenye be mi kata mi le jojo a ma une for mi ga kemenya be n'ebe dana mi agbo be ma une for mi a eya zamedo le fi ma hado ta eya bo agbo na mi a obe ezanenyo na mi a ezanenyo na mi ezanenyo yo ke leke mi adonwi lego ya ma mi anto mi agata agbo nya ya agakodon na amevelia n'ebe ma une for mi amevelia ha atanglo be yo ma une for mi alo yo zanenyo alo yo neke miakpe alo yo dodonenyo no gble aleka mi ha mi atanga gbugbo agble na amia okata zanenyo penya kwe good night sleep well okata pe enya kwe ta mi atancho de siade agblo mi atancho de siade ha ako adon fa yeah. Kenebe amade gbocho moji eke ojo a eklami no gbocho moji de leke mi adogbene no gbocho moji n'ebe wele hafi ame agbo ejebe na dowe zone ta ne esi ayi ke la fide la peme amade gede jiwa nuka agbo wezo welcome wezo alo ezube ekla o hafi itepa no trogba wede nenyebe enyafi ike woyi hafi gbo ka kenenyebe menyama ogede jiwola peme kowa matando wede ni wezo ya done akokwe kakenenye be amakla obe ya fidene ya va ele nyanya mena wa no trogbova ado wede alo atanga bia ha be egboa iglo be bedodo nu ya okata gbogbla lolo de fiakwe menye be ava gbo be
emegbo mele kponye be megbo afile nye bia be megbo na aho menye zigbe yo egba ya gbogbo kwe egba megbo wede afi mi amo wede sa menye gbogbo physically akpa mi be o mekpo ibe igbo na menye ya fe nya gbo mi lo alo ela be na eyika mi ejo a mi gbo nebe gbojineku ta eyika otrogba mi atambi ebe gbojiku a tale heya ma no be ya lo atangbo be gbojiku gbojiku ta no do wezo a leke alo yo mi atangbo be yo we le megbe alo bezodenwo le gogugu ma nenye be miameve mi va dogo ameve over dogo le teƒe ɖeka amegbanto etutu yi minya be amegbanto ma menye fi ma o le o hafi amevelia va tui ye amegbanto ya dogbe ne be wezoa heya eyike onya be menye fi ma ame ya ha lola atagblɔ ne be yo wo ha wezo meɖeku he ma me koa magagbɔ ɖe me nyuie nenye be nye kple dana mi ɖo ebe miadogo le afi aɖe eye dana mi tutu fi ma ɖoɖo menya be menye fi mi dana mi le o dana mi tutu fi ma ɖoɖo hafi nye meva ɖoa ne dana mi do wezɔ na ma nye hã ma do ne be wo hã wezɔ elabena menya be menye fi ma eya hã lɔ ta wo hã wezɔ ame ɖeka mezɔna ta míaƒete zɔ va ɖo efi ma kuku ema me kɔa Mekoe. Okay akpe ke na oga miaga yi dzi a miakpɔ be megble be no bia mi be gbɔdziku a miaɖo be gbɔdziku alo egbea dzi nyoa gbea dzi nyoa gbea dzi nyo wo katã ndeka ko do ko dzi ne yo kpɔ le yike eko ndesi aɖe le nyui da is everything okay you are welcome is everything okay all right yo ke mia to ndeka ve ɖo me kpɔɖa be nu yiwo ke mi srɔ̃ fifia ɖe leke wokɔ mi kɔ se eme nenye be ame aɖe le dzodzo le afi ɖe dana mi Meɖeku biabia ɖe le asinye yo never the one gbɔdzikua would that be like as saying did you have a good flight? Hello, did you have a good journey? Something like that. Is that basically? What is gbɔdzi? What is gbɔdzi? Yeah, mebe mademe. Gbɔdziku ya lo gbedziku a edocho nebe maybe amede klabe I adedape hanta de ya fida adedape eyi la wuƒe ta elã ku a kpɔ nu nyui ɖe gbɔ papa dana me kwe le nyame sa yeah, I knew there was something funny about it. But because koa player, but you know, I felt it could mean something more. Ta elenu de tso gbeji cover. Ekponu nui de ko boya. Ye obia na be gbojikua. Alo gbejikua. Gbojikua. It's why hunter. Yeah, hunter. Okay. Those days. Yo. Dog. Asi we noji. Nyama mabiama. Itu nyama mabia fi akpe. Okay. Ke meku emeko a alo meku emeko. Yo. Akpe kaka. Emeko na nya emeko. You know the hunter going. Yo. Enyo akpe. Ke egbe a
Mission cho nyagboglo deka evedon nenyebe akodelon fiamia no bantoa lazandui leke mi dogba mission cho yan mi gastron cho like nemi le nudu like mi akpa mo wa vadunu premia mi ga kun cho wa wo han mi ga kun cho ne ba madele mozo like wa kla hafia yi mozo zo azọmwa n'ogbo like wa akọkwe nenyebe mile kakla le nkeke melo alozama wawo mie mi pomtwe nenyebe mile kakla le nkeke mede leke mi akla amerike gbo mile jojo le hafi ajo nuka mi agbo nuka jimi donku nebe mele jojo le amade gbo fifi lai ayi agbo menye mozo melo nuka jimi donku Eka, I bet like Miaga Dogo. Oh. Miaga dogo, alo mia dogo, eja agba bubude. Miaga Alo mejo hado, me yape me mava, ukata onye nu yo ke mia aglo. Kena madele nu dumde leke wako akpa me beneva dunu. Vamidunu. Alo. Enya zozo. Oh, tutu. Enya zozo. Is that right? Enya zozo. Yes, it's right. Tutu. Enya zozo. Okay. Yo. Akpeka ta egbepenu sosra mia akosede efia ke nusuado ko ega suso mia gale nkudon nenyebe mi ga dogo kosida ike gbona me cho gbedodo gbelon nu yo ke mia gbona mia no akodelon fia mia no wa we suado ko ega suso mia yi ale nkudon kosida igbome nuka omi ale nkuda leke mi akoda pena ame enye ba mede wonu ni na mi de nya ka omi agbo ako show appreciation akoda pena ama ya omi ale nkuda le kosida igbome babi adelia yo ke ne nupola ha de babi adeke mele osi owa Marako no kola no fialaga biabiare la miashia. Na biabiare le Marako mia atandere muyaji mi atandere ngongloji le Facebook mobile alo YouTube wonka o doa mi atandere ta como alabana mia no fialaga na don yo akpe kene babi adeke me galiowa ha ike mi sro ko je nu social gomegba mi don ku eji a agbale so sronyo tami aji ako yo mi vane mi asre agbale so sronyo mi vane mi asre avazu na de na miade duko avazu na de na miade duko. Okay, me I got some. Agbala Sonya. You know I love music, eh? Mi vane mi asre tadana mi asre you de Agbala Sonya. Don't leave it to me, oh. Agbala Sonya. Me vane mi asre. Agbala Sonya. Agbala Sonya. Mi vane mi asre. Mi asre.
Avazu And nade. Namia de duko. and your na near there do call. Go on, me de ku jihadam la. Nyame Maga Bojini, okay. there's a loop, there's a slow down behind it. Connect. Okay. Yeah, agbale so stronyo. Mi vane mi ashre. Agbale so stronyo. Mi vane mi ashre. Avazu nade. Na miade duko. Avazu na mia be duko. Miade duko. Avazu. Miade, you know. Okay. Avazu nade na miade. Teacher, me dey call master. Next week we come. Yo, Messi, yo. Akpekaka. Yo, kemi akọ gbegbe no sosra. Asedefi. Gbegble kote ade Dr. Wonyofe Asime. Akpe. Yo, akpe na no fialaga, mi da akpe no. Ale ne efiang nyimi egba na ale ba Obama do ho le emoji. Dr. Pascal Podo ebe akpe ko mi adana no fiala. Eya le doji kakaka ta akpe Dr. Podo echo no fialaga of department mema. Okay, yo. Ta akpe na amashiama mi apa no kola planya sala katang. Na mi we ta gapopo ade magbona mi wo galebe nwi na nonyi telephone na nonyi alebe kwa ke amo atanyo ta mi dom cho kama afi ngbubo ha le ke no fialaga o ashitrom chung bena amo na no mi adom la fia ta mi ashitrom kama katang ta mi dak ba mi chumon kokwe akpedan masham no fialaga Cynthia Selassie Mallet led the Department of Heavy Education, University of Education, Winneba, the Council of Representatives of Siena, Amashama, Yapanopola, ne Efia, to Alozaya, Mato, ta Miagadogo, Abe Ale Miglena, ne Enyadele, Miashi Ale, Kemiakwebe, Miawe. Na wonyoa merekumi na mianya alabe mido ngonglo demi nyahoga apana yo danami mereku anyapuko adele ya ba manglobe ipia miele Facebook abala maglana miele Facebook fia alabe nka Facebook miela fumata atangede miaji le afuma ha le nazeje shiakola agede miaji ta facebook.com/siana.everland tamila fuma yale miaji ta akperami yo tanami Nahi Doc, nahi email email address anoni then you know the biadele amadeshia. You can send it to the email address and you know we'll send it to Nufialaga if it's something for her to explain to you. And that's one thing we're trying to do too. So take care, make use of the what do you call it? The email address that you'll see on the flyer also. Yeah. Dak banami be alo me hedenchi alo me tedenchi mianchi.
No feel like I'm gonna go my question. Okay, Bitede mia. Miang. Okay. Miano. I'm trying to say it. Okay. Miano. Nyeda pena mi no pola okle no selao. Nyeda pena mi be nyetede miano. If you don't speak it, you can be rumbling on like I am just to learn. And if you learn more than you know now, that's also a great thing to let us know. And very much appreciate it. Nufalaga, nyeda now, Kaka. Yo, Danami. All Hello? the time that you guys spend with us behind the scenes before we come on. Yes, ma'am. Tafifia. Mejo Yes, ina me yes, ina ma'am. mava mola ita mejibe mia. Ya glonya de na makova molo anyi. Nka emi aglo nam na ebe mi na kakla Dodonenyo. akpe. Dodo nenyo. Akpe danami. No feel like I'm There's a delay in our transmission. What do you want to say? Akpe kaka, because yeah. Yo, akpe Okay, na mi and then yeah, maglabe, mataglabe. Zamedo. No, wait a minute. How do you say? Zamedo Hadel. No, wait a minute. Hadel. How do you say? Zamedo Hadel. Oh, so I'm right. I was just stopping myself. Yes. Oh, Zamedo right. Hadel, because Zamedo for Hadel, us it's not night time. Zamedo Hadel. I'm learning. I'm sure there are people in the background who are also learning all this. You know, I mean, at least or confirming. Yeah. Doc, ata nami music ade afia. Egba me wo donto school. Me jiha me wo me jiha me strong. Which is harder than meji, right? Me strong. So give us a good one. Yo. Me for Isaac. For Isaac Mandy. How do I join you guys? Lucky I get a miatoma. That na me klanu feel like miatano. Okay. Yeah. Medical. Every okay. Atanglo will phone number in the back, Namia. In the back. You don't have to say it out loud. If you don't. And then flyer. If you look on the flyer, I'm not sure which route you're using. Like a flyer, email address, Adeleji Fifia. Doc, when I go now, ne namsia. Maragumi ako sama. Yo. Enyo. Kamise akpese ade. Akpese. Egbona. Albert Togo topo na akpese ta. Miengi yoga. Mie afọ akpese ade egba la begbe nye ofe dokushi hobeta. Ifo akpese ade miakwera. Yo. Independence Day. In the Azalo. Azase. Now. Enjoy. I'm sure there's some independence. Azase. All parties are there. Warm. I feel. Oh, Hamel. Come on. Bring it on. Doc, what's going on? We know the delay. Yo. The delay is messing us up. Come on.
Yes, yeah, Hazama. Yeah. That's Cynthia. Danami. That's Cynthia. And you're this man. Yes. And your brothers and sisters across every land. Dole gogo be tukara osogba. Let's hurry up. All right. This music is by, let me write it down, then maybe I can find it. Albert. This something called Yo, akpe nami. Happy Independence Day to Togo from your brothers across other lands.
Felicité. Is it Felicité? And I'm all going, man. Yeah, man. Oh, Felicitation. Man, hello. Oh, Felicité. Felicité. Okay. French. Felice. Open Felice, I do that. Yo. Yeah. Anyway, thank you very much. Yo. Watchers and hearers, TV watchers and viewers, thank you. Yo. Sorry about the delay in transmission. The transmission is. Yo. Akpe. Can hear you. Ke yema mie glo ta miafa wona wa o yinaji cho afidagbe African Jazz Panorama DJ Lawrence Mawenyega wona hama afidagbe FM le America Gama American time afi le memedagba F4 Steve play da Empress ona oto cho ga we the cake plafa le America time Eastern time afi bobobo ba authentic mama enonaji hafi miape wona ya oga Evana ta yema akpana mita merekumi adore wona bubu oha en ahia ta yema ke miaga apong ake abale da na mi glena nemie jibe yo academia nwa miatando email demi alo miata anglo agbanami le strong evergbe @gmail.com. Hello, president@sianaonline.org. Ta hamokata nemia ongi kola mia akere miang tayemale afia yo ke akpe nami miaga adogo ake yo. Miaga Dogo, Department of Urban Education. Akpena Milo. Yo, akpena miauha. Yo. Okay. Bye-bye. Listeners and viewers, thank you very much. Miaga Dogo next week. Miaga Dogo. Do you understand that? It means see you later, alligator. Yo. Bye-bye. Yo ma ta Siana convention agbona ta mereku mia agedema ta egbona akpe bye. Ago. Have you heard that Siena 2024 Denver has moved to a new hotel? Yes, this year's Siena convention have moved to the Embassy Suite by Hilton Loveland Conference Center, located at 4705 Clydesdale Parkway, Loveland, Colorado 80538. However, due to the high demand, we just signed a new deal for an overflow hotel at the Spring Hills, located at Loveland, Colorado 2. Denver is also determined to make this year's convention the best yet to come. So guess what? All rooms are going to be sealed for anyone who registers and books a room. The best of all, the suites are the same as $145 rates per night. The Embassy Suite is now officially sold out. So please hurry to book your room at the Spring Hills, which is at this moment have the limited single, king and double queen beds available. All suite hotel, the both hotels are all suite hotels, just for your comfort and enjoyment for the first time ever in the history of Siena. Each suite will have refrigerator, microwave and sink area, comfortable and sizable living area, pretty much a self-contained apartment. Free breakfast included with your registration. Let me tell you, this free breakfast is made to order. Local dishes will still be served at the Embassy Suite hotel premises. Airport to hotel pickups every 30 minutes. The hotel manager's special free limited
unlimited drinks and snacks every evening at the Embassy Suite Hotel. Wow, do I need to say more? This year's Sienna Convention to be hosted by the Airway Association of Colorado, Denver from August 29th to September 2nd, 2024 is going to be historical and unbelievable, unforgettable convention you don't want to miss. The convention packages remain the same. Convention registration ranges from $214 from 18 years and above, and also $135 from 10 years to 17 years. Also $90 from 5 years to 9 years. And the good news is it's free for all 4 years and below. Affordable hotel rates of $145 a night for a suite, no regular rooms at this hotel. All hotel reservations at the Crown Hotel have been automatically cancelled. Just hold your breath, that's not all. More exciting details of what 2024 Sienna Convention in Denver, Colorado, August 29th to September 2nd, it's yet to come to enjoy the best ever convention. Please go to Airway Association of Colorado.org or SiennaOnline.org to register today. Contact Cornelius Akume on +1 303 332 9788 or Francis on +1 303 875 9255 or Divine Kluche on +1 720 629 5812. Register today and book your hotel room and come, let's socialize, network, make new friends and visit the old ones and raise funds to rebuild the Eweland. Denver 2024, the best ever Sienna Convention yet to come.